I veliki pozdrav, dragi gledalci. Prvo što ja pitam uvek je kako ste. Meni je drago da to pitam zato što poštujem svoje gledalce i odlučio sam da snimim ovako rano ujutru jedan klip. Malo sam se skockao, kako bi rekli, obukao sam se i krenuo da snimam nešto najlepše. Šta sam teo da kažem? Pozdravio bih gledalce iz Bosne, Hrvatske, sa Kipra, iz Grčke i tako, znači imam i Srbije naravno, moje najdraže pratio. Izvinite, nešto me boli glava, zato tako cimnem. Moji najverni gledalci su iz Srbije, najviše ih imam i tako. Znači ono što ja kažem, neko može šta god da glumi, a ja kažem najlepše je kad se ljudi poštuju, znači nije bitno odakle si ti, bitno je da se mi poštujemo, znači ispoštovat ćemo i Bosance, ispoštovat ćemo i Grka i uvek ćemo biti, znači, jedinstveni, bratstvo i jedinstvo da vlada, nema svađe, nema rasprave, to je Lukina filozofija. Ajmo dalje, znači rekli smo da ćemo u ovom klipu govoriti grčki, idemo. Γεια σου όλους, καλημέρα όλους από Σερβία, τι κάνετε, εγώ είμαι καλά. Πολύ χαιρετίσματα από Σερβία. Για να ψήσει για Βαβρεΐο, εγώ έχω Βαβρεΐο, ένα τετράδιο, ένα βιβλίο και ένα 100 ευρώ. Βαβρεΐο είναι πολύ καλά, μεγάλη σούμα, ένα 100 ευρώ, είναι πολύ μεγάλο στα moja ζωή. Ich bin Bescheidenheit und ich habe Preis für Literaturarbeit. Deutschsprache. Συγγνώμη, μου φίλος, πολύ μακριά είναι νη δρόμος, νη σταυρός. Νη σταυρός έχει 500 κιλόμετρο. Πολύ μεγάλο δρόμος είναι νης Σταύρος. Εγώ αγαπώ να οδηγάω αυτοκίνητο. Και δεν έχω αυτοκίνητο, έχω Poliše Fiat. Na srpskome peglica ili ti poljski Fiat. Poliše Fiat είναι πολύ καλό αυτοκίνητο για πόλη και για χώριο, είναι oldtimer και δεν έχω τι μιλάω, ευχαριστώ πολύ, znači hvala puno na gledanosti, dragi gledalci, nadam se da nisam smorio s ovim grčkim, ali ja volim to, jednostavno zadovoljstvo mi je malo da prozborimo na grčkom. Hvala puno na gledanosti, vidimo se u sljedećem klipu.